muri imwe abashyikiraho porogaramu reba hindukire n'abakira munonga n'abashimira abandi betwa mujeni kandi reba hindukire nebe rya TV West buri zoba rya Sunday shahi na zekiro ejegarwa mu rwa kabiri shaha mukaga gwihango aha porogaramu yeji ndabatuye n'abantu batari kushana buri muntu aine mbozi kandi buri mukoro kumureba to kubasaguma ko kubabore nambwe ni sabite yahwire twaturi umwanya groupe twa Butega mu Kagamba Kagarama Town Council kandi district ya Ntungamo omukaya honorable Kweronda Ruhembo aine biyabire natugambira aine mboze yabire atwinire haza hiyabire yahika irizoba naho turatandikira nakushemerwa katugende mbweno rero ebyo kwa birebo sharaho kuzo mu UPM sharaho kuzo nawe twagitandikira okay musebe tukamweta bweta ngo ije atubembere mu mushangaye kororo owe yawe nara mu mureba mu tukamara mu buriyo tukazemuka twasitamasha yena itano mukaga mushanje munana mwende uko inoha ankayine mu abamwe bakafangare ngareto mugenyi bona babakara tukaze abantu ngi 15 abo mutinki mahombe mugwana I think bidande sari urso abamwe bakaba ba region yankore tukaturiyo where wish as abarebere ngo Uganda nize positive change abarebere ngo NSC tegwiza kutuyamba nayo abarebere ngo abo ko abantu kuzo mu parliament mukatenza mukagira ngo tugaruko mu Gombe really it was myopic at that time kugira ngo tugaruko mu Gombe tukiye umuntaro hagati tukareba gutsinda kutuyamba so mwarondo mu visionary twagira ngo musebe no nabasa kuturidinga nangwa kutwakiriye mu kugamba kwitu nyijuka mahombe leta mahombe sorry leta mahombe akabuza museveni akabuga akashaba museveni ngo abije bitu museveni Museveni akari minister of finance mu government ya NCC yes atawita kuhamba otyo ati museveni ashobirwa mwe yacyumutiremo kuhamba government yes ngo ahambe government yawe ya NCC tugaruko military establishment yes in fact museveni akamjeta kan ati mahombe ati turugarugamu kan byo kana tugarukemo I remember Mombe asked that question. Kongiri tukanti shabangu atwembere tukore kinde tukore side group tukatandikana in fact tukijeta side group tutakumanya nizire takarozire kare eventually tuyikiriza nangu tubugane mu city council arsande yabene kurataho tukitenso tugamere nabandi abutukumanya ngo wish well tuija sande twabugana umustekazo aho umustekazo no bagenzi bita bamwe ba kwa Sulemani bakasugaho nabo kutakira kutera karuru as to who should lead ninyijuka let kanyomozi Monyojoka no not Monyojoka kanyomozi bakamwegera bakureba n'abandi bakabari bacyori in fact member there was a chori fero bo baraga mu bagenda abako bakareba ngo bwa mitu babatwara mutacho bahagire mbene kabagenda bagenda batusiga bize kutujeninga bwa imamba bitu buriya bakatusiga abone kiraro rusiri bakiraro rusiri bakiraro rusiri aho bukama buru niyo bo bagambe ekirasinge
nicyo baragenda so ite twija niyo ngari bangu ubona naza mukuza mukwemerera mu UPM tuza kusinga konka we shall have made a point. Yes. So kutwaryo mu kiko gutrona leadership eventually tutandika gukora nitwe kurunaka kurondera UPM. Mwatorana Museveni gwa bebe. Mwatorana Museveni ya Simba. Tia yanga. Ati atarangire. Ya Simba na keji kiruhura uko. Yabushozi rora. Yabushozi. Nangwa DP nanga kutesa ya Msinga. Na Simba na Kanyomozi none bakara mwetu muterere. Kajara. Hato muterere kwa gurgu. Ugwa DP. Izina rye nyine akaba ari hogomba obaye mbeto muterere. Izina rye no muterere. Izina rye no muterere. Okay. Akaba bakara mweta bariya ochi konka yaricwamu. Ngono hockey. So finally ya bomuterere. Ya bomuterere. Bomuterere gwa kusinga ninga gwa kusinga. Kasi Kanyomozi darasengere. Kanyomozi y'abasinga. Kanyomozi y'abasinga. Umuterere gwirukanga nirukanga twashangana Kenya. Ko bwanyuma haba haketa bure. No bakatwirukanze bagenda kutwita. In fact UPM. In fact yeah. In fact bakitara mu mnanje. Bakuteka teka ngo banyita. Oh dear. Wabona. Okay. So mwaza Kenya mwaishi. Naza Kenya na mara y'imyaka egiona. Wa mara y'imyaka engahi. Ndamenye nkargayo kazeyo kinana na gumwe. Nargayo kinana nena naza nashanga uko government bagikwata baje. Yanankane yarutwa. Konka shi noho abatoriri mukaba mwine nyowe inga buri umwe akagenda wenga buri akagenda wenga abo kwa nyowe ngabanye kuna mu Rwanzo ubutubuno n'ubururu tudakinga ni ngabandi yo narebera kanya kunguza koraho akamya kuriya rungujya mazuga kamya nayigura mu ka restaurant kandi nkoroko nakigura cyo kubaza in fact ro ngabira nabitana nirukanga naje so abin nabitano cyandwire ari umusirikare akari makindi yuko azana harga bugongi shema nkana mwegise mutoka izamini z'abahinda basigireho bakaba muhire mutoka bakije eventually bazigabira abantu especially abasirikare atogo umusirikare akata kumenya kugivuga no hore yayitungire ugarwenda kugeta kuno yo kujoreka abantu abanywani abo muka mbeno ay jump kawo akana mangwini kunuya muvuga musya bugongi atakayo kutahe atinja kujegarura atinja kuba najegire agende manye ngutwahwana mbeno kumandi yo muka hotel kanja kwa kuna kugambira ngo kambere kwiguraho mbwekiro mwazi kakakara kuno yakajara burunguje yes burunguje ati zimureta akari staff sergeant ugarukora makindi mwenu angira ati ija kutware antunonte atemaza kwita atwanyana babona atwari muchomenyu nabasigamu kasinyo kandara ko zire nozi yona Kampala na mamanya bata ati awaye merera atawaye merera nabo twari kuno ya Kampala nte ati mwenu niwe nuza kufota manyire wota bwerese ati mwengirenta atugende yakiro rugumu Kampala atahora azizeho namwe nkabanza natekereza sarazo bugire kari uko jindwire mu musiri
kandi iyo turanendambira Yes. buryo bwa school fees niyo nahungire Yes. ubwo kwataga mezi niyo nahungire Otati. anyway ndio mwana yitiro ko zumko indetire passport direta nanakasata kandi kabunda suti onto murandova tuvuga mutumakere kambarike takurabwa ikiroro buroka everywhere turaba makere tyo tukaria murago akarona about twatugwa golf course kutiga golf course yaraba aho eventually turgambi ntinda tuzomugwa bugeranye kuyampize mukono ayemereza cyarore andam atiro kugenda gwahoragwe oyongereyo ngenda nza jinja kari muzo nabwo naruga buri kari umupolisi konka uwo umupolisi ko shanga ntari safe nakana ikirezo mu ipisi munonga nzomba harabakira nabo kabari yawo makana koro mutabe kigombe kitabe n'ikiheke BAT uko niyo nagiye no kwambuka kuzana Kenya za Kenya hature myaka za Kenya washireyo watanka kora kinana gumwe yo nangajimarayo ukangari ngargao mukwa kabiri kwa gisatu kwa kanu katano kwa amwergo mutamu yake satune itandika haro mushomesa wabe nashomesa kore iskuru agabara shomesa arena na skuru kana mizengu kwiya kubona umuntu mu kushomesa shomesa mwigumani yawanderesimu atuyo muri kigwena ndini kigwena azizayo nze amagakana tiro ko zumagakana mukashizo cyere ndi mbagayo kandi no kurarayo Odio. Ko bakwiro mu rumo ntacyo kurara. Nzayo nkakayo ngikumnibiri. Bushesha kubushesha masterija ataniwe ndinye Anderson wayo herisi. Tiambo mu street. Basi Watanka kushomesa shi. Economics. Okay. Wabomushomesa nabomushomesa natunga enju nanomozo mamweta John wamanya kanaragi nanke cyamungoko tugikwatana sa tugizamo so chenana nebiri ekasanga ndi umuntu chenana nebiri chenana neshatu chenana nena chenana netana tunagaruka hato ubwo cyakugarurire nico kahurira mbagira ngo ababire bahungire bagaruce rutoba kamutera twazom mutahana mugahurira je no murizo bashona tuyabe radio then twazom pistoxi aho Museveni hoya wangirira ati otahe mukamuri ntachi atotahe ati ndera kutandikaho mobilization na secretariat atu mutandike n'ishomero mushomesa abantu iki tukuza gukora nuko kumpa ticketing kije kuija watandikira hi na Mustafiri ko nwanyakire inanka Kanombe Otafiri Kigali nanka kane emera Kigali niyo ngabanza ngarinda bantebeshi yukana nguna mistake je kwenda kujikora kana ngunda bentebe kandi ngaruko mikono yabashijaba ati za Kigali kundayo ni Fort Potro tukaba twarize kugikwata then kutikayo nangwa tugura na offices za secretariat aho nkani njaga bandandikire minister konkabure ubu Museveni aje kunonda bakangambira bwaki yahita kiyonga akanyesere nano akwera mu kutandika za ministries uko
konka nagaba tunazeyo izo buri kayo rukiko kayo rukiko rwa mobilization already konka kuri akanyanga niyo member of external committee so that day gabayino rukiko n'abana kana bakaterega n'abayi misinga antiti misinga chance icho konka chionga isha nanye mambatike tingiro kotaye isha tuzo mu library ukabare kana mu library very sharp ikene mu bitabo bingi tarika kora information in comparing us in academic studies tulize kushoma political school standard political school Mjitandika Fort Portal? Tarijira Fort Portal Mugusu. Mugusu Forest aho. Political school keri umutishaka? Then turgayo tujitwarana mgongo. Takagenda mgongo twanda. Tujya tuhumura Rambuya. In March, around March, April there. So nyo kwata government nganda kachiri kampa tukatirikira Fort Portal. Imwe mu training bakore byabo imwe mwegeze. Yeah, twegeze. Okay. Then government bajikwata political school yagumizamo ningaye. Yagumizamo Fort Portal twahezana group yana itabatandike nayo kada one. Niyo twaresere Kampala kugraduate nyirayo. Tukirambuya kuturugambuya tumara yonke sande then tuza namugongo uko mugisha ko mu rufunzo kwe tumarayo imyezi nk'ibiri abuko kada one twize naye aguraduatinga twatandikana kada turi kuyahereze kwa hagaba kumukutura mwanya gumwe nk'esiri zibamanyira zana kubarya mutunke musuiza mwena. Yes. Usanga mwena habaho nka pandemic. Tuafurika yokwe twaza wakiso biza batsasura batera amasasi twargayo gukutara kuza cyankwanze. Okay. Kuna mazire biro bikeye cyankwanze umwanya muke munonga bukone na group yitwa twire cyankwanze kitakahereze. Pora abanyata Kampala. Tubampereze bwa deputy minister. Oh really? Waba minister wachi? Cooperatives. Iyo kwe oburo bwansanze na mwenda obukwe expanding NRC yo bwansanjire. Wansanze na mwenda. Kinana mwenda. Kinana mwenda. Bwansanjire mu cooperatives. Okay. Tiniza tana emerara kanyumaza again. Brief gatwemere kinana. Atwemerera kinana mwenda. Kinana mwenda. Agarucha kore chance UPC keri yana paiketa kusimbuka. Mazima. Nati. Kajara kaguri umwanya wa UPC gihana. Ubwo rango bushenye keba UPC ababe bakisha naba. Bushenye shakari UPC. Keriya. Kajara. Batani kuchenera, all right? Kunga. They were terrible people. Yes. Intrigued. Bagara kabakusinga. Bansinga. Konko bwiro bw'akaruru mukamukakawura muta ebireba akaruru kaka. Akansanzura mwenda kakariya ko mugongo. Orazwe nyuma kwaranze washanga hariyo banga. Shanga tariyo bandi ninga bari. Yo kwarebera nyuma washanga yineyo banga. Ari umuntu wasigira hariyo wari my open. In fact umuntu untani tina musasa no kumusasa renye. Watumena nagwa nyo akakora ki? Abantu abanabe umuruka gwe botara kuzereka rogaje gunana kwemera yiza yemera ko ngumanya ko gukora bururu wagagura inzoga zo marwa zitariya ari yarukarangwa abantu 18 bakaba dari bingi bija basta bemiruka ebiri banywa batagura mumazi mumata bamuzo mugongo kuragire bazamire bamuzo mugongo iwe toine waba ogurire njoga kashe emiruka keri amiruka akatwara weji akatwara emiruka ebiri yori kamutera waburo wakuzo mugongo umuriyo umumpoto baragira umugongo akanyumuzi baragira
bakija kuza gwa kanyomwa mugongo kanyomuzi Rwanda 1 Rwanda 2 baza gwa kanyomuzi bona konko mukubanza okeshangwe emirire wenka nkanye nabanje ati nona ngwemuruka ikibaro emiruka ebiri yone katerori emiruka yasigire twagibagana nyona kanyomuzi twagibagana okay so tukati nugaruka mururu isha hejo hakaburo wasinga hatwari yabona bakurozinga bazuwa bagaruka wabo bazuwa kanyomuzi chikuma sakarwe nama hagati yena na kanyomuzi mweno murundi gwa kabiri bagaruka bakusinga so same ni manyisa chinana na chinana mwenda bagaruka bakusinga chinana mwenda babazi kuba kusinjire habaho ki Museveni akanyohereza akampindura mu envoy kurunda aba Uganda bona ibari kushanguriza abanya-Uganda kuja outside the country kuja kutuyamba tukatwari hagome okay so ngamujana amara imyaka mugaga ndukurunda abantu abo ahibari all over the world nabo icyo ngatambura waba bize gatambura tina untaragire aho nabire mburu Uganda ze okay so echo wachikora kumara emyaka kuruga kinahana na cyenda na gumwe kuruga 90 cyenda na mukaga oba yoronda abanya-Uganda kuginde bakwishiriza mbija bataha ninga bamubara bache bataha n'ababiri bija bakimaraho nk'imyezi 5 3 ena bagaruka so meanwhile ndukora mobilization muri kazana meanwhile ubonye no wiringizo gukora mobilization eventually akarunu kakahikataka stakagira umbururu bundi bwa akaruru hatihije akaye akanda akasiye nkasina hati cyakusingisa akasiye ni kikandi buri ubundi wabiri no kurema okakora nkahindura ni okego kanjoga okakoza kakodiyo ki akakusingisa siye twazi no mobilizing I really mobilized sente zikabomu konko kazihamu kasitoka simu so umsiye waba delegate ninye naba delegate kujwekera umwanya abamanye simbero abwasiye bona nabasinga bakwatanise bona so kutwagira umwe parliament arabwa kurasireho kanyomoza akarumu nawe washemerwa utwire nakutera hansi warga wamusinga namusingira umuryawo bona okay obwa member parliament namusingira umuryawo bona so okabasiye delegate kwa nyuma yakireka rukwenga nafusha mwazo muguru bwa was it something like 2 years ona dikaika kira na mukaga none mugumuguka umwaka gumwe so mwagaruka mbururu hatu wa members wagaruka wasi wagaruka nasi okay nabaye member of parliament kumba njiriyokwe atakahuire obwire nprakane yakora mukaro shafo yambo bwa minister of education minister of education minister of state for education kare obwiro bwe cabinet minister kabari amanyamushiga kare jirimo amanyamushiga kare munsi bambi all right so you are a minister of state minister of state for sports by the way yes so wajokera abantu aba kandi kumagiriyaho ndakamaze binabwire mu education atkada mpindura full minister kunka akora ministry nizo ya nanga ya monitoring ministry ya monitoring economic monitoring yes okay
Kolejo kusya 201 kuruga 9 na zingahe 98 98 mpaka 2010 or minister full minister okay kali 2011 kazini mugisha muntu habata muntu abakuratira babona bagira ngo agumushyija twatamwira yashaheze intaruga ngana tandika kusimba mizeriya yenyine umurakajara bakorara batandika kureta bareta mwenkoni kazini ya leta mahenu mabara kamanda foma hame kamanda kazini we akana fachini akana akorera abanyabuzara bako habati muntu numuramu naswira munyanya mugisha muntu foma hame kamanda akana akorera mukuru na uriya akana akorera muramu. Okay, so watu enkoni ya mpango konka koni ya mpango emkoni kakanyeka kora so omwaka gw'2021 bagaraka bakusinga nuko kunyohereza Switzerland Museveni akana chikunda nati bambi mbishina tureke wikiriza ngo kajara yakurema kajara nagirugamo hat Switzerland waza gukora nkaki ambassador to Switzerland then permanent representative to United Nations. Okay. Wagukora kumara ubwire buri kwingana ki nkargayo mbwire ubururu bwakena na 2005 ari 2005 kuturgom nkargayo nkuzon transfer to South Africa tukumandi yuko bampora banyita kwenyata tizo kororo kasi nkore kana kuze ngutinza kwemera atoriyo ubigiremo atakuyetegereza ati kungo ziri investigation zanye bajya ngo twabatakwine timu yindi ya Kajara masusinga. That was 2001 2006 yeah 2006 yeah twabatsinga. So wagaruka wisha wayisimba nije nakuruburu wisha akora karuru konka akora tashobya okay wa hajira tashobya akaruru yakasinga tashobya kasingo kanyomozi kanyomozi tira kagarukire uriya nareka shaka nareka shaba kaba maragire Kajara ura kuba yanyirwa Kajara yazana mu East African Community bambi uriya kana kuno bukami yes ngamweno so wahajira tashobya ekibina cyancasinga yeah kare nukugumize muka so yo bakohereza nkahibwa nyuma ngana tungire transfer ya South Africa yeah Southern Africa now representing Uganda to South Africa to Malawi to Namibia to Botswana to Swaziland to Lesotho. Okay. Ukweni na arwarire rukumu Rwanda 2012. Okay, ukaba umazire y'imyaka nkamukaga. Ngeshatu ningira kandi kuruga 2006. Enga hit. Ni waragayo 2012. 2013 ngaraga 2013 actually. Like 7 years. 6 years I think. Nanga no, unanzi kashi. 2006, 2007, 2008, 2009. Kai miaka sijui na kai naje mazirema na. Tinku manye kongane shanka mshanjo. Noko kwenda nerengo. Okay. Ngokwiza nkaragayo. So, hati wagira ngo warendwara. Yarandwara. Kadunga stroke. What happened exactly? Tingo mangani. Ya huizoba rumwe. Gari. Ningo kabanza warwara. No, gari yezo rumwe ndi mchisaye ndikuzana gorofu.
ntunga korozengera kuwaza kutaya akapira omukono kunatera akapira gakuzanka esanga nikazankoko ninga nikazankoko okushira kandi nikazankoko ninyoro bazuru ndwara rufi bagenzi babo babenozana nabo bagamba ki ati mbagira nti ine cyamba uti kukimanya twonka kaze kureba umushaho abuko n'undi warubude mu nabeza nawe akajya tibishi ukuntu kwa nencha mpekapira ni mankazari twongani nyeshanga ndiyoko nyeshanga ndiyoko kana kapena kare unkaza kuriya konkanye kutamba na shanga nyaje karya harbaje shanga ndikugenda uko so ndugamo mcyayi nyiruka ngazo mushaho niko kongera ati ngende n'umushisha atumushisha zomuka byama cyakire nema omukasheshe kuwahereze ku rugo mcyayi amagaraga yongera kuba mabi kuragira umcyayi nata naomura ashanka 10 no umwazi cyakiro enema byama ziyo mutanda mu ncyakari mukasheshe gusa kwa nanki 10 ampradi naranyeka ni masakaba ngamera ba office mwije muntu ari mwerwaro barete motoka ungatwa cyo mu cyatwati mu insurance barete motoka batuzume umunanga no sumwerwaro banye meeting nabweta bagimanya mu stroke biza kugimanya kandi following day atawo irware ribanyamu bajyango atawo umukono kano ugumpa gukora gutakora side ukari nkimanya nkayimbe manya yuko buriyo bunarwo mu kisayi nganta kumanya what was wrong memukore yigata kashari ikiza kushara mbwanyima about a day later nabo bari yakujimanya ngo actually mistake stroke bakakugira ngo ekaretwa I don't know nothing tani I'm still searching toka chimanye kandi je mu ruharo bambira certificate of good health abuko insurance kandi ngira ngo to every year ko ino kuzumu munango no medication yona ukakora comprehensive so bakabahereze kumpa certificate of good health wakataruchizo Gonga now I'm beginning to find out why. What could have happened? What would have happened was I think training yamahe tukatugira exercises abeziri zirengeserisi ka frog jump what have you ibintu nk'ebyo become breaking of veins then just mending. In fact at one time also breaking this tendon this one Achilles tendon here trick completely. So no, I think the theory is that then I started developing what was called embolisms, deep vein thrombosis, because start one time in 98 kaniza Brunei natunga munka clot yazumu mulanga trachea you are arrested somewhere in between. That's why I'm still breathing. So one of those small blood clots, I think, must have landed in the head. In the head. Okay. So umwirwaro ka South Africa kamara yubire burukengana iki? Almost kurugumu kwa munana. Kusiyangu kwa kashatu 2013. That's about how many months? Munana kwa mwendo kwa ebiri na etano. Kwa ebiri shatu. Miezi kamunana. Umwirwaro.
government yari kurebera ningo rukwerebera insurance was still paying insurance kiro ikibakoze raba government nuku nanga kumpa kugira ngo intiyo mu office tanarugam yeah so kurgen 2013 icha wata kumene mkwakana nisha uija wagara ko mu Uganda nisha straight ampa okotine maka Kampala gagari jekeri ko ngata umuntu benshi wa preferring ro kwija mu cyaro I am comfortable. Really? You can't get any other comfort from other than imagining Kampala manya umweno ine Kampala ebyo kuri byayo kimwe na ebyo kuri byo na biri fresh. Yes. Emboga ziri fresh reba rya kanyuma. Nebihimbo reba mbiri wabire. Imbere. Turi no kusoma. So I preferring wajiroti kuatiro mtu ahiguru wajiroti kantahi. Yeah. Kuihana Akuna ryo mu main hospital nazo mu rehabilitation. Namwe namara mwebiro. Miezi. Totoro ni yitwa bara. So uija. Nija. Hat kurgobo kwikedshaha. Ejene kurgen 2013 ejene myaka 10. 10. Otwera hoshitana. Noreba in improvement ninga nko kuizire nukora buko wajango in stroke kandi tukoreba umukono gwawe no burabyarabyamo amaguru no yetambuza heart stroke aho no shango umuntu in stroke arhamwe umwanya guma abana zindevere arabaye kwitiraho akana abaye completed nankani debilitating then are mild. Yours was mild. It was mild but strong. Mild but strong. Mid there. Okay. Otwire no bahota for 10 years. Ochibom office government. Office agashi office government. First of all, sana baba ngiza ngahora ngati bakatungana nakawa. Babemba parliament ngatunga. Ngo bakatunga na pension, ngati bine pension. Itwe tukarigera mwa tuiza twata. Twine pension bakawukariza ka gratuite. Ka miliyoni 10. That was it. Bitabate mbarango bine pension ya mamemba. I don't think. No bakagipassinga byi. Bikiba abashine kibatarehiri. Bona she abo bantu bona. Nakugira ngo abatire kibatarehiri bakereze imotoka manya miliyoni 3. Bae. Nyokaragayo tukaninga miliyoni 3. Member wa parliament. Yes. Swabo koza akaruru kabuzihe. Ezina bere mbikire. Ezanje. So okazon parliament waragayo tene choine. Karagayo nyine byanje binabere inyisevingi. Oko twire no saving otakorwa mukwa. Kari nguranko bwa plot soko za Kampala. Kuko kano tungo mshara kurire murunji. Ryari? Magaraga ogo. Wana zile magaraga je gona tisenza public service tukuzmanyu kuzabezingana. Ndati kazitaka yengeraga mnongo. Konka minister, ka member wa parliament, ka ambassador. Manya bwanyu muri bukagugumere. Nawe nabe minister. Sente zikazisha kuno mobilization. Mobilization muri wakatano muri wakangai. Uriya. Uzagabira abantu. Kuza kwitororo mpaho ko spending. Kandi buri omo kurabaho ino ko rukugira. Ino ko rukugira kake. So emyaka 10 otine kasente esente ziriya kanda esente ziriya mpapitoke ni bishino busha manya paro gurumonyogo ibindi byona mushingure ine mizi n'amashanyarazi amashanyarazi nyine sora bagire nyine TV tukugire bagire yare tubagire ninjere sora TV mpango yona ne ya sora amashanyarazi tukatwa kutunga twari line engineer babo kandi amezi izo bakutuba twaza kutunga bakinga ngo nanga ya tahamunanga covid
abantu bayirukanga bataha abaranka ba Sri Lanka nati bakagihereza line yabo. Amezi inatanga hali ya ruguru yamana 23,000 liters. Nazam 3,000 liters. Rainwater? You harvest rainwater? No, they call it what? Timber, weka aquafa. Uchika aquafa, utamuna kane is shut majeta chikampane jia Yeah, shut rifo nagamuka injinako agatanga kuleta mizi kunwe. Agongine kwa kamwe tukakora gana national housing na gugariamba. Aga national what? Aga national what? Aga national what? Some is tineshong. So hano gromonyo gunga. Gromonyo gunga na nengoko. Kongezi mwezi liyo mchishwapa. Konka nabwe nureba ngwebyo. Nande yembuzi na yuzuru inazuru. Ente nizo mukatari. Nabwe hono muntu omwe tokubagira ente. Nabwe tokubagira ente. Tine bagenyi. Hati. Nureba ejentura yawe nubura nogira ngo nogura umwonyo gonka ningashi ecobano yenda kanyama kento kazo mukatare. Nichba nabwaga magara nureba ngo ino kuwagaburwa otebekanisi. Oinenje yo kushikiraho oiniki. Oya enzo kajombeka kajombeka from 89 I think and to 93 92. Terahwerireho kombeka mpora. Mpora ni mwimazirije ampango nkakimweno nkeyi nkatayirizi insiremo ndiyanwire some improvements nkozere ndiyamba. Hati tugambire iwo kabobika muri ngoki o saving nawe ya munganse bingo mwitaka boroka senta kwa botunga buna bentunga zo kaplot njigura obotira account yo mwitaka ryanyene okoguma no depositing aho hitaka eri prote kwa kunzabezi kazi kugura nka ploti ngananga ni nka what is anayeka inyohereza my brother agura kuno uyo mcha umkweyamba iwo kogura kuno ya ankangura nakuriya nkampara konka kandi aho mucyaro nabo aho mbikira mbe ningura kumene tunda plot Kampala nyijangura so kagura plots nyingi Kampala tinyingi munonga nka 10 nga 20 20 tuziri nyingi ati nyingi. Okay, so oguza Kampala wijo guraha oguza Kampala uguraha gura Kampala ndiaho ezindi ngura plot mbona ngura na nyongera oyongera kibanja cha actually it is big now it is kurga nkamera kuzamero bano tambuze bigeninka ninka mayiro nika no mwanya mpanga ko kane nuko musigaza na awayizera kunwe yembice kabya kunwe ya kweyamba na wabe na yongera. Okay, so mwena mugumo mwanya gumo turiya banda batakwenda kugura twine shongana ko ngaba kuzire nyinye nawe. Hati kankubuza hari abantu barakureba ha program mbenda kwegeraho ko bakubasa kubikira nyensi yabo kuba torukumanya ibiro biyo misho kubyisha konka tutakashyira akuyamba bari iwe ezembazi nozihe kasi nagamara ngwezente kunguza hagereza ashaka ploti okay nkagigura 7 million for instance bambe eka hati nyizire najiguza million 200 so ati timushaje igana riyo noryaho 200 no nacetegereza hati hari abantu barakureba nabetenga nabo kugira ngo nyencha kare yabo benunji ninga shi obundi kwakugere kigwereze ninga batakine mana bakuzire ninga shabandi baryamiramo benda kutebekana so mutakatebekana sa retirement umuntu akabikira atanyensia bakakora muringo kugira ngo omisho habonera
kasi nagamba mwene wanogura nkakataka wakabona. That's a big saving. Abugezo mbanka zikumultiplyinga kuinganisana gitaka. Ibe itaka naguzire nka 2,000. Today kuri naguzire eka 2,000. Hato bunana kuruguza. Miliyoni magana. Hata tukureba ngo kunkebyona nimretwa ikina ndagambiro. You must have discipline and focus on what you want and determination to achieve that purpose. Okay. Ola longa nyonka ntani nyenda nturu mcharo. Mwene yine yikaba chance yisha. Aishemera aifaru ishemero. Neri yawe? Neri tunyana kuyamba. Okay. Na mukamu in investments ukasharaho no kutandikisha miro mu investments. Kuna arwire yija ku ndebera South Africa. Twasara mtwagira ngo twambekisha miro. The primary school. Kuda beauty in Kampala. Abukuba tukatuneita kuwe. Tukatuneika 15 acres kuda beauty school. Kungatwagira ngo katuyamba umcyaro. Katuyamba abo witu. Mbari yatabaterisha miro. Yata midstream. Midstream na rizi ne connection na my sickness. Niyo na kwa rehabilitation. Midstream rehabilitation hospital. Mwene niyo midstream primary school. Mwene abana binji shomero. About 500 about. Oh. It's okay. Ahandi kibira konka kandi kibira turi tikutase je turi umwani. Ine toke nabana bari toke bitu. Oriya. Gumaho mu ntebe yawe akasente kakushanga. Akasente nikija. Mpora kakushanga ushitamyaha ukarya je no kusinje. Mpora. Hatariho mikayano. Baruwa mukaga arwengoko. Okay. Hane ndodo na nebihimba. Nemboga zindi kaza spinach ziyazo nezo imbi. Ninyekare jinga abantu kuri imboga muno. Ukacyaraza kugambira ikina atishkaho. Obu kureba abantu batakucaho. Nokutagira discipline. Discipline eji abantu timanya kwasa kuchimvunura. Unganyiwa discipline nyitwaranka ebiragiri 10 byarange bya Musa. Ebiragiri 10 wano kuratara. Kano where would you go wrong? No rinka rero. Utariba, utarishamana, utarita, gomba. Kuanda mukamaranga wawe ebyona mbwe niyo discipline total. Niyo discipline. So muntu kusavinga. Kuba urango bizire kunkwata mpango nkibe sente za government. Ongai. None kinde kandi ukakora ki? Manyi munyangore kabe yatongayi. Akaba gambire byona. Namasomo. So mweno achigambo cha discipline. Urya kache otukuru murundi. Urya kache otukuru murundi. Okay. Then hard work. Ichora kutochona, ichora kwatochona, chizare. Hard work. Ora nguku nawe kunagambira mukabija aishomera chitunga nabija Kampala na hinga kutagaye murumu. Yes. Kunkambwenu igifuka igeranda biyamkize. What people call comfort here. Nimbrava baje tugana wa mugaga mwisho wa mugaga nyineki. Uri mugaga sho cyaro negeti ufitaho wabamba mwigura. Yo ija kusuisa nini? Okay, bareka tugambe abinte bindi. Umusitore yawe yona tutukamanyire oba oyino mwana nomwe abana mbi oba enjejo jitaha muwenka
na plan ya family byemirire bita abana mbili ore yasazira mutinye kushoma akashoma yaheza oyi n'abana bangahe bana abana abo ni bingana ki bucura bucura ngamuzara kumwana kinana what hey mbona bucura kumwana kinana ko n'abana bakuru hacha abana abo baringahe omwe ari Australia natandika no wa muheru wa kinana no mushino mushi ari Australia agashoma university akatweka nangana fine art industrial fine art ati ekintu chenga cyo mukono kiriko mushagama akwa niyo wabizire niwe torko ngate byo ni nyango painter tachikwata brush akatemba yabo akashoma na masters Australia ni yari mu Australia okay awaro kurata we akashoma fursa no kurata waro kurata ari na mavenu wa ku headinga offices za Cement Lafaji wa ku headinga offices za utari kusitama kati kasisi astamana mave kandi niwe ari kuseringa cement yone ya Cement okay deno rukurata uno mushye akashwerwa ngakashomere fursa kunka kuya ataka twamugurira ibinanke barani twamugurira bya machine byo gukora nk'ishwita bikibyo natunda atunda Amerika then umukuru nushali umukanisa tingumanya yaba niyo yani inosha torushwa tindushwa ariko mu Uganda numuganira bajamwa ine kanisa kuzajinja kamuroko no mushija no mojo no mushi mbene pasta no shana pasta awanchi no gumana wagira ngo nosha toracemerirwe mu kugira ngo akabompereza abantu ngaje dukoreje ikibaye toranire nicyo bakora okay washazire mu kujya tinyena kushoma industrial fine art waje mushomesa amira nyimushomesa kugisara yemerwe washazire mu nguna na food science waje washazire ko bamuhereza washazire ko nawe aine yo blessing okay abokanya umuzeyi wanje taranganda ashomesha ketoranda okay abana abo binamaka binabakazi binabashija binabana second born umuka aine yakashwe tukamwingerera mu mbuga abandi tubakatunjira maka Australia akanyira waine umwana umwana nguye P1 senior 1 okay umuzo omuhima tingumanya takazazire mukungambira cyangwa nakora so mwene wataka kuretire bijukuru torushwangu aineka ningatajini nawe tingumanya yabagira umukazi yabagira y'abana pasta automatically no mukazi n'abana bas so hariho ikinyine gambira barakutureba betegereze ngo tuwacuzinga gamba hari nyina wabo bana kunka nawe akabaro kana bakaza okay so turiyo mbye yabahata bunkorera ngo okay so turiyo ntwija kwendera nyina bo akafa ikikuru munonga okay ntena no kumugamba ndagora kumugambira munonga it's okay it happens anyway reka tugire tendere ebigambo byo byamuheru turukwendera program okukira munongo mfano wabuzi nongo nakugambira kikuru munonga ni discipline kandi go expanding discipline ni ukwatebera jiro byambusa byona abo kuba akabiburanga ningira nguranga n'byaro nayenda nubwo utakoza kutereza yange ikindi uko samani acyo kuba utiriho amisho yes
ebyo wabare mnonga yes mugenzi wanje uri ya program ahantu ho twahenderera kandi bigambe byo wabura kosamani kandi aha kintu cyo dire hamisho ukakita umutima ukakosamana ukikiriza so discipline nacho n'ekintu kikuru mnonga ebiragiro nk'ebya musa byekwate cyakiriye cyo kusevinga gere biragire bo watamburiraho cyakiriye cyo kwikacyo rwenda gere biragire bo watamburiraho so gira okuwaye kwasa discipline ahandi twaba turi umwanya ugurukwe twabutega muri Kagamba kandi Kagarama Town Council district ne yantungamo kandi constituency ne yakajara twaturi umuka ya honorable Kweronda Ruhemba ebi yatugambira mwahurira embozi yabanungi kandi kunkana wahinga horobi agira inuka so inkiriza twendejaho and bet ko mujene nyiri Emmanuel Mucyunguzi na Gerard Katsalo mukutereze bishani mwe bari mnonga bogumaho mugume no busingi